Ner mala kenyam kana diali kontin barwani lingua seme ka Nuer online TV channel. Anda manduni chang kod nyak malia nung roi na guaseme no bana roach katin konalat garudien. Kenyam gori janwa bana roach katin tuok wika Sudan and wale shanka jandangra widong wan ka paiba dekron kina dangra widi jandangra widu dich barodan palpin ka liang rwani chichine. Ka jom shalat guaseme yalada wone ne rei wicha ka Sudan te keriek mchituoktin. Menchituore wika Sudan shalada wone ne chiji United Nation ka shanka dish ka jok chikara wone ne shane itishop ke jan badu bangwan chakanak kokonin dang wel karodian. Ne jan badu bangwan tishanak ka Sudanese city Gwada shalke El Fashar no kat joining cam dan in tenate kontila refugees tigetin ci human right office chicken jalaran wo shana the to shakanak netin shalke paramilitary rapid support force la RSF la netin kontila jidwar no chalado tuori mo ka shanka jandangro ka paibadak Ramala Raj Michelle Jeremy Lawrence Chaladano ne Alani Jan Badak Bangwan Quake Chinejan Badak Bangwan te Wichika Liu Kia Worker Core Jenny Ariang Mudida Long Nating one Chakanakan Konaka native Contila Civilian and native Contila Jewish Lotanaka Laura Bang Jenny Dang will Bakil Rain and the Toa wa Barkaneke Wichar Naika Lonakana Wichar Wika Sudan chagu jeno na mo aring midida lonko bianetin kontin la jiwi lora bang bakanak jereme ngai kon medan karon kin dangro jandangro dong wan cho korcho to ka paingwan lo ka power struggle e talk kam kwaran shal ke chief general Abdel Fattah Burhan kana Mohammed Abdan Daglo ka ala commander dung rival rapid support force cho kor mo cho ne di shop ke kina wala woni am cho kanak Antam Al-Fashar ka capital dung North Darfur la wiji Darfur ajan gwada dan enterik tong wanti tin tema ajan gwada dan shakep neti kontila RSF ki rapid support force jala dan wo shirega mo shora la re wichin winami la liache dilonka jan wije chalgo mo Sudan shumana tema ngode tele kamal ki tele michona lat ki man talk ngode tele mugwa mission talk re wichin winami so mede kondial tekangai ko re wika Sudan tele mal shangna mente kon kanat zitin telan wer ko stenatin re wichin winami ne de kan barar so mala dir ko kon longwa da me kaneti kontila refugees tin kon tere wichin winami me refugees kon tema no shigan tere wichin winami china dia der tele me de alatka Adokon ke more than maybe 1,700,000 people atitere which anoka doroshalka mo Sudan ka kemdan ten winami lana dir long mite kereng michetuok but rega tuogane watuga ka capital dung ka tumki dung Sudan jan gwada liu ne tung wanten ne til barke to balke ne to kor til liu ka konin dang wel Korean so Korean we ka did along a kon bej mgoro de Jodi na ban lingwas me ban racha kamanan tuoga panye jar menen yana mo panye jar la nyo chijen chedite long ala float chana chege displays ngayena nyoy kejan gwas me beje long kata dan len ngwaru din keje nyoy kana long ka makap jo chong ka gwade dan e geje ne kene dialti de ga kap chong alo de nyoy dere tel but tamna me kana melong kana belong antama shala laring mdielong kanetin content tere wichin winami kata dan en shengna kaje ban jangajenu shang re duaran cha bay kajan gwasame ko antama jetel domi mo mulwag narudin kaje nyo jatin katek babeje bo re wichin winami so na me beje long jo bana nyoka mede kon lingwasame no bana racha ke kwi nyam shalkame adut adut ke jo machalat awajen chajawul kwena wal netin kontila ji Ethiopia jen cha kwen wun muteke Ethiopia ka kor gwad mechewa deo ko je shermi runte konte paiwo ke post me sha post
tene de lar no nyame shederwich rewich ka so Sudan ko chaja kwene ji Ethiopia agenda la ran Ethiopia ki derwe ki Ethiopia ko gwada charan kwentno ela chwati tinalo jiran wejamone ne de lar kene ne nyame ye shebol mel no barantama chala do shebol mel kwaldi ne jeno dong chatak but gwase dan wachi ne de walong chikenutin lar ke je en wo jen showed a boy but chakula dak dio ka je wachi dang ne jen so na me de yana ngach current news mlerode ki rwani tilien ka temere which kare we ka so Sudan ne ngwalong shiga gach eno enwo gwe ke jeno mlerode mentame dio ka jeno telemo gwa medten medong de ro lat ko jen chel ken lo chele la rami mo milla ran Ramadan shi kwen no show de chele la ran South Sudanese show de le la jor so keneto no mo che chong ban ngai ko na nyal de jakwen bat lu de jok jen kwala kujo anyway agenda admanan go de nywa yekel Meridian balin gwasme bana roacha kemanda to kam Dr. Machar kene wurshal me kirme yadit ta dana ngai kondiale no wishyang we gajere we ka so Sudan no Dr. Machar ngudare tijien chere ngai kondiale ka kuin kware che tak no kuin kware general kin dangro jan dangro de bakel ngode kirme yadit kwaje pressure no jandere Dr. Machar dere jolun but look reg Machar ati ga wudjanga kel me choro ka social media shelaro nena melet kirme yadi de men yene Dr. Machar che Dr. Machar che yen eko jen e chedwer che jalat dino yene je ko Nuer jene tribalism manana chelat jen lat kirmon che nyaw raj bona ga ko ken lat go rodien ta dana ko kirm yadit ko Nuer ko target ke je kanaga ke ko logo jen wo binware be can participate no ke queen kware ke nyok ba daga Dr. Machar ke neka chirmen ngai kono no jorgane de ngwalon ko ba Dr. Machar ba je lok en 18 ko ken ko lat ken no reng Machar che chek de che je kwanya la kwer Angelina Tenyi che kwanya la kwer ke kujamo no Dr. Machar ramajek but ti ke ndiala walat ke pinya kirma yadi te mangai kone anore wichin winami mal no teleje ko odi mal la te ten gwadana chi kwer che kula no bi mal mo ben en president kirma yadi de jaram nan te ke power ko de mal der benetamre which ka so Sudan mekene gur tel mishal ke mal medeben so na meni akel mede yente ga ngaitin katin kontin dialten kon lat karodian do bodan de naw nyam kaje jo bana nyok milin kono gwasa me bana roacha ke kume South Sudan SSPDF kene kum UPDF ngai kondial mechor lat ka kor gwasedan cha mal cha jetanya ken mal dana cha tan chi mal ko dong ba kaje keji e baje kam kum South Sudan no kaje keji jena we South Sudan me cha kula maje temaji Uganda men chikana tan gwada me kamana na shalen ala tan dien do badana chikana lat ke jena ne kene gur kano shinetin kontila denere wichin winami chicken bilenyin ke chika bokor kene de kontar ka kor ke junior to kai kamada le rode of course ne de kontila junior ke ne kola de ne SSPD aptente ka kaje keji na rudian quicken deal dan lat ke kirma yadi so de lo den der ne je but kene de kontani alto mi no tele me dire ke chang liuna ga chanen me change cha kanak cha dul cha ga chwat ka cha ne de kontin la civilian re wichin winami kan dial ba cha ga joj ka kaje keji mantam rudian dial ka ko bi kam me joy kana ngumla solution so there is a solution mediten do know che kirma yadi che net Ramadan and mala chief of defense minister dawa turjong che jako bo ke Uganda ka kor gwasedan ko bikan uraitin ka do badana dong de mal de jenong ka je of course mala mo che we che kel ajen menen yen no chicken warga chicken tanya no bikalet ke mental ke join monitoring ko bi mal ben re which ka so Sudan kam de ken Uganda na me meditin ke mala rode medeyan di aldi yanangach gwada de ne mende kono nyoko mukwen kono dera dung Dr. Machar nyoke ne kirme yadit Dr. Machar gwe ke jeno de jelunga kor gwasen be chede men channeling gwada me ko prejeran cha tu betame je wen jogen kir no male Dr. Machar male luñ ko bi mal bete wano cha gorno de Dr. Machar de trete jien kwa dile men kwa je lat ka jeno wonat ke mishushke watele we dodien gero ba Dr. Machar ba jeluñ jo me der wo kene diala kon lengale ro gwasme an biata kamal ban nyo je kale ro dien me berech bye bye